بناف خدای مزن ایش هفجی امدس به بشا به ششا جیانا حضرتی یوسف دبیجن پشتی که یوسف و برای خواه بنیامین هفدو ناس کرن دو اودا که بتنه دا سر خوش هورا گوتن گو جبرای خواه برای ما پی نظامن جور پیدا امی بحثی بکن یوسف جرا گو قد غمگی نبه جوان برارا نبیجه لورا عقل و هشه وان کمه به هفره صحبت و خبردان کرن حتی لوان بو سبه یوسف گوتا بنیامین از علبا زیرا تیخم ناف باری ته و از بیجم علبا من هندا بویه دناف باری که دا درکوه او دزه او او ساله که لبا من بمینه جمرا کار بکه بنیامین جی تزه مسئله برای خو یوسف هین کر تزه زانی کوان برای حیله کرنه دما بو سبه برای وان یهوزا گازی برای خو کر گورابن خو حاضر کن ام هر مالی آنا چاوی باوی ما لریکا مه یهوزا گوتا یوسف زو باری ما بار بکه مروکه من ما تاخیر نکه یوسف ازنا واندا و بارا بار کرن و بری کتن وقتا جمصری در کتن از کر دو لوان پیشی وانگرد و جوان را گو کار راوستن البا ملک نخویانه و یکی دزیه ما نشرمه هوقا ملک قدر داوه و جوا حس کر اوه که و گراندنا قنجی ما هنج اباب و اجداد خوشی فهت ناکن اوان برا گوتن حاشا ام دزنینن اسکر گو ازی باری و شیشکم دنا باری که دا درکوه اوی ساله که لبا ملک بمینه اوی کاری وی بکه توا قبول کرن همه باران تفتیش کرن شیش کرن لناف باری بنیام دا دیتن او بنیام جوان ستندن یهوزا گوت ملکی من از قسم دکم ام نمفسدن ام ندزن ام حرام جی ناخن فقط ام پر فدی دکن جوی کرنا برای می بنیام و ام دزانن د شریعت باوی مدا کی دزیه بکه و ساله که کاری خوی مالی بکه فقط بدا خاطر خدا بنیامین بده ما ام ببن باب باوی خواه مجباب خور از سوند و وعد دایه ام وی بینن دایکا وی جدایه و دایکا مجی جدایه جمع بگرن ام بکرن ام یکی جمع برا بکره شونا بنیام یکی جمع بگره و متیخ شونا برای مه لورا ما باب خورا سوند خواریه او امانت باب مه دایکا وی راحیله و دیا مجی لیایه برا کی بنیامین جی هبو اوی جی دزی کر ساله که ما لبا متا مه او چو بله دایکا وی راحیله و دیا مجی لیایه برا کی بنیامین جی هبو او جی دزید کر ساله که مال با متا خواه او چو چوله گراوی خوار باوی مجی جبو یوسف گلک دلبرینه پری گریه جهر دو چاوا گوره بویه اوان برانا نهرین که ملک بنیامین ناده هرسه لرومل و شمعون خست گوتن یا پادشاهی مه اگر تو برای ما بنیامین ندیمه از بکم قیرین و گازی بکم چقا پیره که حامله هنه او حمله خواه بابجو چونکه دنگی وی زیده بلنبو و که قیر بدا هنه دیوار خلقه جی دهاتن خواره شوشه دشکستن چقا شوشه و عینک هنه همی پنجره وی بین خوار پرچا جان رومل بو وکی شوجنا دجلی وی دا دانه در رومل گوت ملک بنره ام همی باجار تا خراب کن و برای خوشی ببن باوی من لورا ما پیرا سوزک دایه یوسف دید اوی شر و جنگ چه بوه امر کر گو کره من بچوک دستی وی لدستی برای من بخن ایدی قیر جه چه نابه وقتا به هم دستی رومل کت رومل گوت یوسف محقق یک جمال باتا مالا یعقوب دنا مالا ودایه یان ده مصری ده هیه لورا قیر ایدی جمن جی چه نابه ملی اوان برادران لدور ملک جویان یوسف گوت هرن کنعانی از بنیام نادم اوا تاسک من هیه از وقتا تلیا خلی ددم دبیجه برای یوسف نمریه برای وی یوسف نمریه و گراجی نخواریه و وی فروتیا به 20 درهما
و bavê xwe xapandiye. Wewî havêtiye birayê xwe havêtiye bîrê. Yehuza got gelî bira, hûn herin ez nayîm. Kes bi xeybê nizane. Herin ji bavora vê meselê bêjin. Birayê me Binyamîn dizî kiriye melikê Misrê, Binyamîn girtiye, em çi bikin? Evan bira hatin erdê Kenanê de bavê xwe heta Kenanê girîn û şîn û girîn kirin, hîkaya xwe hemî ji bavê xwe re gotin. Yaqûb dest bi şîn û girîn kir û junû ve birînê wî çêbûn. Pirî giriya hêstir di çavê wî de nema. Şûna hêstira de xûn hatin. Derhal Cibraîl hat mizgîn da Yaqûb, gote xemgîn nebe ey Resulê Xuda. Sebir ke û bizane hemî Resul hemî pêxember bela û musîbet hatine serê wan û bizane her du jî Yûsuf û Binyam saxin di keyf û lezetê dane. Cibraîl got ev e qeta we bû 40 sal. Îdî wextê hevdîtina we nêzik e. Yaqûb got ez pir şakirim li ber emrê îlah tim hazirim. Cibraîl gote Yaqûb tu dizanî çima Xuda Yûsuf ji te qetan û agir berî canê te da? Got ez dixwazim Xuda ji me emir bike û beyan bike. Yaqûb got ez nizanim bira Xuda ji me re bêje. Cibraîl got ya Yaqûb te rokê dewarek ku nû zayiye te golikê wê li ber çavê dayîka wê ser jê kir. Diya wî digiriya û te guh lê nekir. Te dê û weled ji hev qetandin û te dilê dilê te pê neşewitî. Ji ber vî Xuda ev zehmetî date. Yaqûb ji nava serê xwe giriya û goya Rabbî tu min efû bikî. Rokê Yaqûb dîsa nikarû bike sebr û tebat gazî ewladê xwe kir. Guherin li Yûsuf û Binyam bigerin. Xwe ji rehma Xuda bêhîvî nekin. Ewladê Yaqûb li hespê xwe siwar bûn û berê Xuda ne Misrê. Eva cara sisiya ye ku diçin Misrê li ber milûk rûniştin û hêvî û rica birayê xwe Binyam kirin. û gotin bavê me kale sebra wî îdî qediya û me û birayê me efû bike. Yûsuf got ka werin hemî rûnên ez ê ji we sualek bikim. Eger hûn rast xeber bidin temam. Eger hûn rast xeber nedin ew vê tasa minê rast evê tasa min wê rastiyê derxe holê. Yûsuf got birayê xwe Yûsuf we bir çolê we çi jê kir? û wî jî zarîn dikir û digiriya û we wî havêt bîra Kenanê merhemet bi we re tu nebû û we cilê wî bi xûna heywan sor kir û we wî firot bi 20 dirheman. Birayê Yûsuf teva serê xwe bera erdê dan. Hinek bêxeberdan man paşê serê xwe bilind kirin û gotin wellahîn Yûsuf tîye. Yûsuf got belê ez Yûsufim ev jî birayê min e. Kî sabir be û abid be ew dawî bigîje meqseda xwe. Bi Kurdî dibêjin xweyê sebrê melikê Misrê ev hîkaya eva Yûsuf pêxember e. Evan biraderan bi hev re girîn û ji Xuda efwa xwe xwestin. Wexta ku Yûsuf havêtin bîrê Binyamîn pir biçûk bû teze mesele û hîkaya birayê xwe dizanî. Karê pêxembera daîm efû ye. Yûsuf van birana efû kir. û gota efwa xwe ji Xuda jî bixwazin. Evan birana dîtin ku efû bûn, Yûsuf wan efû kir pir kêfxweş bûn û gotin hêvî heye ku bavê me jî me efû bike. Li textê melik tev ew şev bûne mêhvan. Yûsuf çîroka xwe hemî ji wan re gotir. Serê heta binî çi hatiye serê Yûsuf. Serê sivê li ber birayê xwe Yûsuf dest danî ser hev û gotin îzna me bide em zû herin mizgînê bidin bavê xwe. Yûsuf kirasê xwe da Yehuza gote tu zû here bavû bavê me û bira vî kirasî bi çavê xwe da deynê hîvî heye ku çavê bavê me wekî berê sax be. Yehuza got min cara ewel kiras dîtî got cara ewel min kirasê te bi xûn dît min ji bavê xwe re bir îro jî kirasê te heqîqî ez ê bibim bidim bavê xwe. Yehuza bi nigê tazî pêxwaz bi şev û bi roj nesekinî berê Xuda Kenanê. Evî kirasî Xuda dabû İbrahîm aleyhisselam ji bo agir da neşewite. İbrahîm jî dabû İshak, ew jî dabû Yaqûb, ew jî kiribû qeydê niviştekê kiribû sitiyê Yûsuf. Hikmetê mezin
وقتا کراز ji Misrê derket Yaqub got bîhna Yûsufê min tê. Erz û iyalê wî jê re gotin ev 40 sal e Yûsuf miriye teze bîna Yûsuf tê. Got eva min ji we re got ez bîna Yûsuf dikim. Yaqub got tişta ez dizanim hûn nizanin. Got way di rê da tê xwe hazir bikin. Millet te beziyan derva dîtin reşek jor da tê û hat û destê xwe dihejan got babo Yûsuf sax e, babo Yûsuf sax e. û dike qîrûn û hat ku kurê wî Yaqub e, kurê Yaqub evê mezin Yehuza ye. Hemen kirasê Yûsuf da bavê xwe ku bavê wî çavê xwe bi çavê xwe de û çavê xwe da çavê wî sax bûn. Çîroka xwe ji serî heta binî ji bavê xwe re got. Yehuza nigê Yehuza tep bûne birîn. Pêxwaz hatiye bavê xwe. Bavo Melikê Misrê gotiye birayê min Yûsuf belê got bavo Melikê Misrê birayê me Yûsuf e. Çavê Yaqub ji berê bêhtir vebû û hema serê xwe danê erdê û secde bir ji Xwedê re. Ji Yaqub re gotin bîra Kenanê nêzî te ye û Misir jî pir dûr e. Çima te nizanbû di bîrê daye û ana dizanî ev çi sira ji me ra bêje. Got ev tev de fedla Xwedayê min e. Bi destê minî ne. Pêra dîtin karwanek tê ji dûr ve xuya dike. Yaqub got e werin em tev bi hev re ji Xweda efwa xwe bixwazin. Xweda me li heşrê riswa neke. Ji bo çûna Misrê bi hev şêwirîn zarokî tev hatin bi hev şêwirîn qerarê xwe dan zû herin bigihên Yûsuf. Terka koşk û eywanê Kenanê kirin û berê xwe dane Misrê. Ev du care Yaqub hicret dike. Carek çû mala xalanê xwe Şamê ev car jî diçe ba ezîzê ber dilê xwe Hezretî Yûsuf. Yaqub û zarokê xwe tevî malbata xwe berê xwe dane Misrê. Ew ê herin em ê li bira nabirekê bidinekê û em ê beşa dijî Xweda heske ji vir pêda em ê bêjin.